Assalamu alaikum watukufu mlungu matangazo ya ORTC Waswile katika kawaida ya sumuleshiani taarifa habari ya usiku. Misomo ya walimisha mashababi namna ya fanya matangazo hanzia za radio na television ibulwa hunmoroni ya mfomo ntino. Lecha mambe unjema laho mji wa majeweni harmwe bavu ya mbanku lihondana na mavuna mema ya hema ile ya mafu. Na zinu mwengoni mwezi Madam Shinzi za himise taarifa habari ya hatu ya hema katiano. Misomo ya ujadidisha maarifa warumishi wa Croissant Rouge harumwe mabavu jumwe namna ya wana nezitenda za kifujari zilo jumwa ujirisiziwe mdumshe ibulwa hunmoroni ya mfomo nsino. Hawende siwa ni wataalamu heze habari zinu umkonti wa haziunu ukana madhumuni mshinzi ya uhashirisha ya mawakala wa Croissant Rouge harumwe mabavu hawatengeleza harumwa zenzia za wana nezitenda za kifujari zinu. Darudunge mele zaidi wajima na Mariam Alirido. Ezitendwa za kifujari zijirisizi wawe mrumshene mwana ngazisababisha madhara menji usoni mwao. Harimwe misomo inu zione siwa yauka ngabojani mbunsanu za zitendwa za peu. Domrumi yonvuyu haudhuru wajau haina itendwa shapeu shidhulumuoze haki za mwanadamu vatina udhukuru hizo. Yari nikai courage lokaya mifumo ya laraka nayo yala zikafanya sensibilisation à des établissements scolaires sur la lutte contre la violence basée sur le genre. À la fois rendi harma l'école zinji mongoni mweze recommandation nazioni wakawa recommande de bibliothéque na ma point focal protection genre harma ze communauté. Watu warudi wa recommande rilofanya rifanye sensibilisation harumaze localité hususan harumaze famille ma parents baba na mzazi riweleze hahusu ya violence basée sur le genre. Emisomo inu iruhusu warenga funvu wajadidisha maarifa jumale suala linu. Ize faida raziparisa ubuna jaharuma msomo wa leo tijua yehe luka ya mwana ya parisi wa ya violewa amjoshinda ikati mono nshinde ni mwarange ya titurublehe rahani heli ya hunamru ya mturuble amjoshinda ni mrenge ni msulaje omwe kati msulaje nenge nje ni muzise ya mrenda zendogo ekangu joshinda ye kaka no shinda anga mjoshinda ni mwarange ni mwere para wahahe yende ya mweleze mndu ya mrenda yezindungu. Ezijirisizi wawe mrumshene mwana ngaziwarejezao dingoni harima uhayati wa hao. Inu demana ipasao wake wandu wa waunga mhono hawahifadhi. Wandu washe wa mji wa Shamle harumwe mbude ngwa mwengoni mwatu kanti bure shawarumia oze mvuza hao no wakati hao jitapilia imaisha. Nongo njini hao huza njugu hao tsaha imaisha ya usiku. Watasi habari wa ortese wa wazuru ili honda na nezera aiza hao jumaze faida wakao zihunda harumwaze hazi wakuendelea nizu. Aliau Ayub Abdalani mapicha ya Ibrahimu Mkababu. Ngasi wa mjini Shamli harumwe ibavu ya mbude. Riwana na wandu wa sheikau wo huza njugu. Owabirao ni magari ngo na uzevu wa uhima wa huli. Yemakatianu wandusi itadu wafanyao ye biashara yinu. Mwinguni mwezi tabuzi warimao dika bandhu ya njugu zimenyeha. Wajau yemakaratasi ya uzivamba yomkinishiha ya kitabu. Kandeleo ni taarifa habari wanazioni wa mji wa Ntawe ni wahifadhi ya Qur'ani nyitukufu wahondana na mabambuna na stishihada za mafereshe yo ulio jitihadi za hao na ni mahaba ya hanza usome Qur'ani al-Karim. Aliau Ayub Abdallah mara ya saya ni mapicha ya Ibrahimu Mkababu.
wanazioni 6 wa maha 14 na maha 16. Mwingoni mwao wanaishi waili wafuzu wa mtihani wa hifdhul Qur'an. Mahafali yatayarishiwa ili waheshimu. Hutuba zatekeleziwa ziwashia harma ya malezi ya Kiislamu. Mudir jimla wa hizi habari za Kiislamu hajione tayari ya husaidia ya madrasa yenu. Harma ya madrasa yinu mrungu pariso mabuku bal nambal. Baadhi ya hao yahanzi wa hono. Mahmud Abdallah Shanfi hadhukurushio idima ikau sho muhimu usoni mwahe. Zama zahali wandu waduhanziha harumwa mabau ye makatianu kia yede zurumishi yao. Ama harumwa ye madrasa yinu mrungu pariso ye mabau. Nani leo ni taarifa habari unesaukayo mromato na utunda ezana za nyuasi ilizi hazi zifanyishia namna njema do jukumu la kalantiza warumishi wa ile jumba la utafiti ezana iho travaux public na rishilie wakala wa ile jumba lino harumwa melezo zaidi. Hono section sima rihana norme ikausi huidunga norme français 197-1 maina mnamonao ze machine kao desilio yao sufanze eseizo rafize eseizo zori permete ze valeur rukojare zihunrao yekazi lolana nezilazi do harmo norme yoder ko shidar determiner que norme ay essay nungio valide au kaiti kar parsa hamaisi makaketsu responde au norme wandu fanya rapport wandu waonesa ukana sijua ambaye ukana wafanye namna haini mrudasi parce que inu demensha hatu sonti wakati ka mrungu wa nyumba hahe akaizo deze nyumba za turilalao ndo afanye taratibu ya balia jihon laboratoire. Sisi huno laboratoire rihana fazi mbili ko sifanya huno rende sur chantier fanya fazi ya raro. Okay, fazi ya handa nindo kari identifier ila bitume rijue engio njema ye kalite ya hayo ngejo respecte na ila mahala nirilio rianshio ukabanze bitume ziha kalite zinji. Abo sibjarangalia ranalize riono ke bitume inu ngejo fai harma ensi he temperature ya he ensi kabatsi hatwari ya bitume liyo bansi juaba hangio njema okayari sari rumia rifanya identification isangerumishi hao oka juzibano dona la hiruma mwali gerumishi hao armaze za mwali ijangerumishi hao hunwa basa ho pale du peuple. Zibaki ya ukao tunde ardhi yesimane zana za saya mfano wa hilami zo wajibu harmo mtu yozenzi ya nadunge mele zaidi wajima ni mudiri jimla wa he laboratoire wa travaux public Abdallah Ali. Haina dongo ituhana produit yo huzu eu hulwa hasibabu de qualité hayo haina hazifanywa hadani kai produit kaongari hula ke daula wajamba ukana ngwa tsahopari yabo kwa tsomba ukana ngwa tsahopari ngwa tsahu qualité hepare parce que question kaonga uma pesa ikaongari toao ima pesa la rinki entreprise et entreprise va wari hulize produit hao. C'est comme ça comment on travaille. Donc harmo sensio kadwanza rumia rumwe ISO 9001 ikao yode india harmo management de qualité ba hisi si daula ngwa toima pesa hao politiquement ngwa faciliter aux endongo entre et ma technicien wa hao
hukana reshindri hundu msaada hauna tsina mapesa hatu fon propre tsainu yawo nyima technicien nyima directeur technique nyima directeur wa ministère na mdege mapesa yanu mwende mwatsa société et société ije yimulizeni route pare ika e pare yo jo shinda irendesi harume emergence ngar jo kan hazi rahondo jawasuli harume produit yo shawaha ndukao ndoko hambo kan de préparation et préparation et fazia mwano des études fanshi hao les études zifanyishi hao yao normalement la dimu zero kwa ditu zangaliwa est-ce que zifanyishi hando rangu kasa zero kwa ditu rija relancer par si entreprise walanga we suivi kao yofanyiwa ila dimu ifanywa ni laboratoire et laboratoire wondo ndikao walona et daraki ya ukana haina hazika ifanyishi hao ila dimu ifanyishihe de la qualité. Warumishi wa hezimbawa za matangazo wahondana na misomo ya mfumo ntinu ya waruhusu waduende saha namna njema zihazizaha wa tartibu ya utao wanazijana wajikurubisha harmo ulimengu wa mawasiliano ya radiona na televizion. Wanazali hata Mohamed na Ahmed Nasor wakahadhir. Kiasia wanazijana kume wantini mwa mahashirini wasome siwaze tartibu za ujua warumie zinao za nyumeni za nouvelle technologie. Zin tartibu za waruhusu wajue munu wa hazi wajonji ya harmae maisha kawaida ya hao rangu mrumio zinao za kamera wa mpango barnamaji na za saya. Information inaporte ndogo zinji maana deja ngabo ndogo natuko zirambua au natuko zijua apari ya ze tipu za kamera urumia afu information leo inaporte zirambua yo mradi wa hazo ne hizi tipu heli za kumpozeha siwonoka ba tipu professionnel ngabo amateur ama débutant ngabo sto utilisable ama métier en tant que professionnel afunja ko zirambua sha parleo zirambua msomo munu ngo hutaji wao haku harma enti uliho watala Muhammad wanu ngo hutaji wao jaka rasible wandu mahsus lafu wandu wa jimanifeste riwanzi ha list jari wa separe ha kategori mbili nzima dua ya mwandu dua mjuma mahashirina mitano wa kaya leo wabili grupu ya bili dua lona nsini mwa mahashirina mitano wanazioni bahi walo wa shuhulia ni hazi ya ufilme au ya ufanya video. Azma Hamada zinu haukamusnad ngeladhimishiwa ujumbiso laho wanduza wana nilahe sirkali. Walimaji wa maele ya mafua ile chama la dima la mbwao Mbeu Njema la mji wa Majeweni ya Mbanku wendelea ni mavuna ya hemaele ya mafua baada muda wansi ujana wa 20 wa yawala na holi hondawe mavuna ya jamema. Said Magaga afanya utasi habari na rungemele zaidi. Wanashama wa ile kungumanyo la kilimaji la mji wa Majeweni liparwa Mbeu Njema wanji ya harumazi hazi za uvuna imaele baada takriban mezi miraru wayawala imaele yanu haruma omkabala wabwela hiri ujihundrawo ihosuheli ni mwajua la hutwa mwahele jera la Mbanku. Haruma nyitafiti izafanyishiha imbeu yaka utangaza imaele yanu inukoli ya maile ya mafu ya lawa iho mawore haukusudi waranya washimajeweni ya jia ya pihe. Ama walimaji wahile chama la Mbeu Njema la iho majeweni wayarenge wayafanya mbeu habo warambua yauka tama yomjuma hula na yunundo maana leo wafuna menji habo watule mbeu. Baada mitwala yafanywa ni wataalamu wa ndima haruma emikabala ya bwela hiri zihaki hayauka haruma owinji wa mabanda sha shisinde basho shoshinji shaushinda shijena mavuna menji lakini izana owalimaji wanu warumiyao kaziti zana zaho wakati. He Shabahashin owalimaji wahe lechama la Mbeu Njema la iho Majeweni ngwaparao emadhamana wahe sirkal wa baharlie bahati iliyo bwela hiri habo yakayanu mabanda ya maana waire waala wajo uzirumilia haruma emikabala yinu hamadhumuni ya udolindi ya mavuna menji badala yayo wayavuna oleo watona zana zaho wakati.
Marudio ya baadhi za mada za kaza himisi taarifa habari hatu kabla ya siku za kifu misomo ya walimisha mashababi namna ya fanya matangazo hanzia za radio na televizion ibula hon moroni ya mfomo tino le chama beunjema la homji wa majeweni harmwe bavu ya mbanku lihondana na mavuna mema ya hemele ya mafu wa ya wala na banu wangalizi ndo tutataliki taarifa habari hatu ya makatiano za bakiano simbushiriani mkamilishe barnamaji njema za khairi badima na ORTC na mfumo mwema wa baraka ndo rembushiriani. Asante.